e won kwan die na say ye I said no na won say edu anim ho na atika na chi hom say ewiase ukotra ka kwa no wa ya na den na oyi ara me hwele ma bi ekrase se wo boka number na we ya na den no number na obo be more numbers no to wara hwewiem ho ne sana am genium hududu ya na genium bi hududu Mrs. Ritakuma Ministry of Energy and of MOE to me education to me baby Asamanka say secure to one and now war and your birthday happy birthday I wish many time to mom sending messages in and mom fan chami wow sending message biano happy birthday Edu bibia da no kwemu de radio adom wa sha atade eja flowers so den dem so we e koto sa prawo e de media na se bibia ye kama colors ne so ni da ho kama tete mango tete mango yi wo ho I it is alugu ntubi no we ya alugu ntubi me da se enyu baba ko aba fo de etwa mo na se rade dia ba de na eja se da de be ma ni din empire bonus no a chema ni bi ebi so aboantata so na ne won chema ebi so bia so wugidi anu age so amen ako wonyi ni yo o jeda nyimi ni sa na me kasa me da sa me kasa you what do me a shame be there ni amen ako jeda nyimi ni sa o ewi be sakra o ewi mu nya me sakra na se be sakra oh o de ma be ni no si ewi mu nya me sakra na enti e be so wo he sa me be anything ya na chekabia anyway the other mentwe e be fast rapture o ka hallelujah na nyi sori na me din because bia na etem fufura ba emeo a good time go sorry eni wo nya mam e be o ma me no e na falsam nan ka ka be se ka ja no aje so Rastafari eni me no na wo de fa ho na na em say atem fufura bia ba na minimum ako so futi o so fo na ka say so o adwuma hero me say Beneza Adaka e wa adwuma na wo Prince Adaka wa adwuma na ono so fo adwuma pa adwuma no aye bia kama me so fo Prince Adaka boatin otimi film wa so dem ho anu abahwe me adwuma mu ye di atwo adwuma e se pa no onye kura beje Victorious Redemption Ministry me film ya anu abahwe and the friends ye de betata this oyenesa dia hidie na ko en meja na mo krata na mo de aba nti yenko yo ene yemfa graphic daily graphic en chase enen foni ededa da hanom no kama pa na sansan me wase ni bi mo de ebi ne sa sede e mampani hyebo ewo nanu so na mu sei woni a wo musika kem ewo banks bia aban de ne sa atoso na ebi waka guo na ebi wakeka bomu no wo sesa nipa no na enura eda no February de to so adonu nan eko ye be hye atua wo moka enne krata eda manim ha Daniel Ado MD ye oda Consolidated Bank Ghana no ena wo de enchiremu aba beto ha se wo ma hyase a wo ye ntotoe na customers ya wo sika ebeka banks na ekeka bo mu ye ne se dokono baako friend se Consolidated Bank no wo se wo ma hyase a wo ye ntotoe atua ka no na sika no ko ti enra prem to breka sebo kasebo is tasty ma kulenu echo rounds na rounds no moko ye no customers ni bia omoko ho no yes gi so nya text message into nya message a menko ba bia so kwa akwadwu sika na enwumre no yes agba akire na eya akwa te se empanyufo so munya nwiye eti enkopim se validation no be ni nyina ba wie no enya de o be chance etua eti se validation na ka nipa 1 kra na enya ni die nwiye ya nwiye yen chance ntua eni asem no enti no se say no asema mampanyini be kan ye se yen chance ntua eni asema receiver na kache omuso ka no ni mienu no enu mpo de meka say ye Ghana ha enye nwanwa Ghana obi de nani atoso enu anankasa kra na nipa ni bi kokogu bank so no so wutie ba dwadie ka se about 3 o'clock na nipa ni bi ekọ bank on ma o twa wo kita ni phone ebi kita power bank so da be phone ni num nti what no nya tikrodon pe na nka wawuram
ena na ebi so adwo mo se bia network na enye na message na beka kwantin finti okọ bank wa akọ se ebia na efiri ni phone ya sem ye bompa ye se obi ansa beka ni sika na eja sika eno mpa ye ne ye bo enye se ankwa ne ani beje obi ansa ka ne de ebema kroma ye de se kroma ye hyedodo eno de bokrata ye de ho nsem aba na oba krata fe to so nkro anka ye ntan ma ha esansa ha na kwa ewiase mu nsem a ye nsem ntan ma ha na de wa ha no mu a eno fa ye ho eye ehu asesei ebo wiase amansan woni a ehwe apomudin so ya wodi abeto dwa se de ekeka kona coronavirus tre ko China woni enya bidwa na omu doso aman ya na nka aka ne na ebi ni ho nso so nya na wo mu nya bie no ama sesei wo mu ehunu de wo mu nya wo mu ho kra o mu se bebi ti se Korea Italy na fe Iran wo mu so sesei ade na abebare wo mu ti se ntokwabone ama wo mu pekon befa so wo beso ano eka ho bia na che so mu chemu se nipa be se empem aduosonson na sesei ade no aka wo mu a nipa be se empem mienu ni ahansia na awuo na no na wo kire mu sesa wo be se de yade no ekum nipa aman aka ebi akosonso nipa pem ene ahanu 1200 na wo mu se wo mu atia nipa be se duasa hwere wo mu nkwa enti wo mu sesa de yade na ho ebi adu ha ya si ha na ma se bi tafra ye penaku na wodi anu no wo mu se ama edi hu ya ba sanse be bi ebedu bi ani ho no mu a wo mu anya anu aduro na asamba kwa ede wo ho ne se China fo kenkan wo mu ani ano wo mu se Ghana fo ye duro ko a ba ne sa dia wo be fa ko e se duru se dia ka se Ghana fo ye duro ko a so papa yi bre wo ko nyina na yo no nko a e duru se dia Ghana fo ye duro ko a na FX e no mo se wo mu susu se na Dr. Duncan edro no na papa so de Duncan nti esa na se me keka ko ho nti pacho kwadwo uwia no aboni wi ama moai oni pada sani ade be na wompe utu twa no wani di achi wo da se for health minister say ni fear Africa yeah on Al Jazeera o say you run TC Africa TC Africa dia na se ni akra nyame na eja yeah Africa ha what na trotro mu da o say TC Africa Emma baby edidi kra Emma baby edidi joint edidi na unim say to da bia mtimi dwene ho sa mbisa say na nyame o ye Ghana ni ana nyame African because enoma bi ekokoso wo miamia hudu obi ne sankesi Ghana ha ina esi abimam ha anka by this time the whole African cemetery na ekwa na etwa fa yetiri so na ekwa obi di nkomo na okọ hospital wa brochi okọ akohwe ne ba nti na ye video call ti ye okọ nyina na mehwe ba bia obedu a odi gloves be hye wonsa ebi odi bi be hye wano sanitizer emsa wo bia okọ 1 2 3 sanitizer wo ha odi be ye wonsa mantwe esisi ho doctor e ba be hwe yarefo na so do be nti e de na omokran ko omo yare the way omu nuane ukọ omu supermarket enti se ye de mokola atache boguso na nwansena tugu baabi ni nyina na ye edi na ukọ omu supermarket omu ni mokola ho omokola na ye kama nwansena ni tuntum ni ho enso omu da so yare no ubisa ho se ene ye de ensanki awu nyame anyam wasa nyame ye African African se wiase agbase na nka se efre anyam esanse ye wo mai mama ukọ hospitals bia ejanai bia pramafo ni bi nano ha ye achi wo de fa tema important mo ya hospital ba ko say yes obi a wo yare o 37 bodin makọ no evidence to bo dia make wutueska enyeska tuakra we dia make wo bi a wo yare na wo da yare mpa so sa wo yam kan waje so ko bush how me yanku ye ni mate coronavirus no kwajo waje ye wani nyame adom wa aban se wa ye nhyehyeye se ye boy ye ho ban se de be ya edu ha no ma ye betimi amoa no na enko akiri bebiri enu enie sanso na bantu so se e wo se aban eche kwan ye wo fa so na emema ko wo manimu a wo dwumadie mu ne nyoma hudo bebre mu market no wo che kwan wo fa so apagya eman so amomo akwakodu honom na ye se malaria so se ye de enkwada 150 ekọ ayasabia kohwe mu mogye mu a emu 135 any percentage mu amoye mass mu mame 150 eco hospital a emu 135 eno mo malaria virus no ewo ana malaria dey say malaria virus monka bi mame
Abouso. You malaria parasite. Oh, Jai, no. Oh, catch it. Oh, catch it. What Bob Buncher corn? As malaria parasite. And virus, a parasite. It is a parasite. It is a parasitic. You can say. What's happened? Can make an emblem. It was womunya malaria parasite no e won kwada mojem eno kire say baby ade nkwada etena mo mu di agro baby a yede omoto emo omoda entontom nya kwan ekokori wo mu nti ye nhwe kwan be fa so abon kwada no ho ban a be free wo mu ho we ene nsem a de bokrata yi wode aba ye for the bokrata Ghanaian Times en fan to aso na krata fa to so miensa ye beto ne sa nansesem anansese suso anansese wo panyini bi ya friend Daniel Ba wo panyini Daniel Ba enkra kropo mu no wote wanya mfihyia aduana mienu 42 na wo panyini wane ne yire ne wo ho ena BBC ye na jampa pa mu baye wo ba ne kono wo ja Daniel Ba e ba wanya mfihyia adunan wo yo ba wo panyini Daniel Ba ensama ekopie mu wo koto ne sese wo sore a wo de ne bana da ne twia pia wo de na da ne para anopa mienu ewia mienu enwumre mienu de ekosi aze kakra gbran wanyem akwada no eti ani kopie mu wo koto ne ebi se wo panyini ba se wo panyini ba wa wore de waye ya wudi bi ma na wudi fo enu oso no kra de ne ka de so ka ho to wo no wotum se sabi wadi ngo asem aye se calibus no wo ho eti no wedi mpanyifo fa cha ne ko ka ne fi asem na koto si mo waya de se wagye atumu se waya fom so asa zenyo bia ne timi ya sa na mo se abaka ko ka ne fi de to adwum kwada asebie ho kwada wagya na ho da obi ho 20 years na ye adwumaden wo kyena bi obi ba kra wo fa san kan na kan pese wa oba wo do sa akwa kan na se de mampanyini wane ya yi Norway omo prime minister ne omo do omo enuma tunum no yese Ghana yakobia hweye e wo ho na ese omo so omo beka bom no matokese se de be ya yokofo da Ghana ene Norway ntem no ebe so se ntodokono na etumi abo ama bibia etumi akoye wonsem wo ha na receivers ensem no so ne de obokratai wo de honsem e ba ya Ghanaian Times ese bi ka ho ne wo de ba e ene find the obokratai nie find us see ono ne IEA nkomo a wo madie no kire se IEA di na mosome makomakunsia esi ho hwehwe ensemu ene wone a eye adwuma wo mo ye no wo mo bia mfidi dwuma ya wodi kua adwuma na se kuafo nsa no neoma ene ye adwuma na wo mo kire mu se wo hwe aneoma e mo boka wo mo adwuma ye mu pa emu ha mu onchemu aduonu achi pongotwe 20.8% eye said raw materials anasa neema obo ade ade ama de yankase ayo no yedua maso anase ate anaya kwakotuo no eno ne bo eye den eno ne ma wo mo neoma wo ye bo ye den enti wo se we ene nsam a ode to aben mama aben hu kon befa so a wo beboa bie ni enim kwa ba befa so beboa bie san se sekuani no ko han asase no kokoto seed no han apaafo no obewie no obakwa kwate bofre ba ko no agiso wo kyesa aka no edigu so ansa na watimi ate ne kante ebe da ma bofre bo ayefo na de wo ya mbofre edi ni su aba mama nom no oro so ama na ayefo ni nyina ya asense be wo se aban edi hu nkomo scholar get fund scholarship nsemi ababa me akeka na ene find the bokrata no wodi munsema ba yedi mu nkomo bebre e wodwa so ena no pai ena find an so ohwehwefo wodi na ni to fam a ye bo find the detail de Joshua Tigo itia yese dum find that on so aye ne hwehwemu a wodi bi aba no 2217 unlawfully granted scholarships enu wabubum e wo hanom ena 1588 bachelor's scholarship and also ameguye me bachelor's me na mituaka enso so yesi enemi hu enkyerechemu bia nipa ba ko ani din eba scholarship din mu no ye rabafo awa Ignatius bafo awa wodi aba say ono ne mama ni nyina ni din no pepepe ene do mo so njo junior 1 junior 2 junior 3 junior 4 what you say enti eye ne ba abamu a ya e wo 1998 no so de Ignatius bafo awua wono ene benefit was scholarship ni mu na so no junior kanedin no ne din no mom junior no nka ho na mom ode ne ba ni din no pepepe ene da ne ba ni din so enti eno ne ma nkrofo hu ya na o madwen ye ne se eyo no ano na ye bisa se bafo awua ba oye ni di e cheme
Bafo awaba Ignatius bafo awa. They say Adane ntokwa 1PP for the subo NDC for so the subo MPP in a say you can your boy NDC your boy MPP no. Now NDC abamu and our benefit ya we bufo. We MPP abamu nipa na benefit ya so ya bufo. Enti abufo aka mu abomo two political parties no you mean free man. One masam ne yeka. Enti nya NDC nya MPP uGB a enkonkwa yi nwo bi so. Unuane no NDC mu GB na woni mu anka enna ne yebeka MPP for so agibi. Wonyina mo ya abofo na yeka se nidi why na nidi. Why na nidi? E was say no so kura be kirem. E was say kwadwo also kirem. Who is a needy person? Obi de ne birth certificate aba no wo su watwa. Wo pekun obekọ school oba apply for scholarship Ghana ha oba apply na kwada no de akwakosua ensa no dwume san say school na opeso okọ no onya hu sika wo de beko na mo mpay for papa ye ntimi ntwa so boko sa right nipa ni bi o se gu omanim asem obi ati nya obi ana ati ye njai ati what I say nipa ni bi ye working and nipa ni bi o ha omutiri mu aden hwe wakatua allowances ya woje allowances ya woje na wo nyina echi wo ba ekokwaje scholarship na wanya kukoduro ba beka che se enyame ya na ye ba wo de ye ntwa so na osofo akrufi o asempa ya na ye live worship wa asempa no osofo akrufi enani fisha nwotwe pepepa o ware enti no wo di ne one way defending na for vote sake vote NDC and MPP wo mu vote on benye nton wo defend abo ene na ye kasa wo mu abofo no wo pa why na defend ya magana wo pa wo defend ya ye adwen dada ye lawyer for but get fund them that ya kan onim bibi so what you say empanfo wa asem bi o muka kwadwo me ba empanfo wa asem bi o muka se de ye abotachi kru boy ya obi antimi afa ne nsa antene ne yonko so say ya so masi ana wo benten no na che so obi anim hu bi njai yintwa so why say ya no me de be ya wo de omonye esa o defend omonye esa why yeni kama for you omonye esa edu anadwa no ba me dem no be defend me koko ti no bi kai no se na NDC ni MPP ye de ne afia ekua don konkon a de be ekua don koso de na ne yegum de be ngum okay that's all to as a bus conductor Mr. Fine Yogo, where you cool chop. If it's somebody I could see April Bosumano, the we and Bosum 9 a we and Shannon Suma and say Special Independence promo pa Fine Yogo strawberry no a 1 city and a mango passion a 1 city 50 pesos. But so what we are meant to what dial star 950 star 6 hasha. Ube who say code bi wo ho ya bo number se bi egu ho na wa boss ana ma na di so we why what dial ya na wa enter code no wona wo kro no oh week bi an instant time or 1,000 Ghana cedis weekly smartphones name 63,000 Ghana cedis you say bam timfendi agro why it's the fun Yogo cool chop promo. So cool, so good. Nido essential say bomodiana. Nido nankasa watona wadi we no. They will use we no. 14 grams no fa. Empty sachets no makomako 30. And the 26 grams no so for 20. And the 365 grams no so for 2 per kahona fabra. Near my shopping voucher for year shopping. Yama school bags for command quadano. Exercise books dan quadano chrum. Na yama products na bi so dia command quadano de. Nestle Nido, your love, their future. Vodafone says so to me browse ya na unya ho talk see it. We ask the all browsing no kwan say tetiku ya na nye. To dial star 700 hash or phone so. So kuta 10 cities so ukuta 20. With the 10 cities, we bundle 10 cities, so be browse 15 days. We bundle 20 Ghana cities e bosume baako. Speed no so a constant. And I say 50 Ghana so the end one kasa on the wa onim. Any wow nimu a bit gumsa Vodafone. The future is exciting. Ready? Echo Bank say bank ba coupe. And a catch was a bro. Now buy a share idea person we my and say the baby account no crown for Sikabian and Shasia.
nyame wadom no nya sika so do tum so ayentetew bosom so akọ bank so bosom so ne yetew kakra na service charges ne ade da bi eko bank ndi san kwala agro no so wo monye wo sa ade no yebi ebe sama abesia 200,000 Ghana cedis di aka ho tifre to free number this is here 3225 and I would ryan krobata bi mu a ye no bebo nkomo pa Ecobank the Pan African Bank Awake purified drinking water and so on Mr. Wabomodi and so benom ensuo eya friend Awake Kasapreko Company Limited na aye indi kasam ne say won no no near this can be kosa obi yare ye dika de 1 million Ghana cedis ekokolebu National Cardiothoracic Center hodada tishan and so wo 0262 351 ye bejo so doto ne ya mo so wonum sanso yi e ma remfi so betimi e de Vodafone cash so tua bills ni na anti what computer na chi ana wo phone kuta wa ti say de ono bo bensa kuta ne dia na wo totua ko na wo totua ko ni be ba ho so no na wo tua ni nyina wie enti ben fendi agro Vodafone the future is exciting ready Adom online so de danse de bia wokọ enti san ko bium videos ahodo egu ho ma stories apapa egu ho ma sesi aso de YouTube videos ni na hwan ye di na fa wa wonim say Adom so de we kutaya na ye kuta sempa etelti go se men kasa na ntenko on se obon koma na ateko there be enye unya 60 pesos dakoro odibedi nkomo 60 pesos pe o na se upa ho asem no bundle 20 Ghana cedis a bosum nsia na credit nda wo phone so upa try na hwa de yo be yama min nan so be dial star 111 hash na wodem Airtel Tigo life is just simple mesa ba me ba pensem no beto so